Ubushakashatsi butandukanye bwakozwe ku matora azaba muri Afurika y'Epfo kuri uyu wa gatatu bwerekana ko ishyaka riri ku butegetsi ANC rigaragara nk'iryaterewe icyizere ku rugero rwa 50% ibishobora gutuma bwa mbere mu myaka 30 ryisanga mu ihuriro n'andi mashyaka. Perezida w'ibirwa bya Komole Azali Assoumani ejo ku cyumweru yarahiriye kuyobora manda ya kane. Arahiye nyuma y'uko igihugu cye cyaranzwe n'imyigaragambyo mbere y'amatora yaguyemo abantu. Ubumwe bw'Uburayi burateganya kuba bwarangije ubutumwa bw'ingabo zabwo ziri muri Niger mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Kugeza muri 2023 habaye kudeta, Niger yari umufatanyabikorwa w'ibihugu byo mu burengerazuba mu kurwanya imitwe yitwaza intwaro. Abadiplomate b'Abanyamerika no mu Bufaransa basuye urusengero rwarimo abayahudi ruri i Djerba muri Tunisia rukagabwaho igitero umwaka ushize umupolisi waho akica abantu 5. Muri Kenya abahanga mu bya siyansi bari kuvumbura imiti yakoreshwa ku bantu bariwe n'inzoka bikagabanya impfu.